Biar enu pandemi, gerakan plastik exchange tetap masih berjalan. Program sosial nukarang lu plastik dah dibahas ngangsan kedemenin Kramani. Koordinator Plastik Exchange Ketut Sudiarte alias Ketut Landak Dugas Minggu 29 Agustus nyelasang ia merasa bersyukur gati ulian anu tetap ngidang mejalan. Sebilang minggu lu plastike ane mekumpul nganti 2 ton. Ia lakar terus komunikasi ajak donatur apange kegiatan ane tetap menjalan. Lu plastik ane paling sesai tukarange jenis kantong plastik ane nganggo acepok, ada masih botol plastik lad minuman, botol kaca, barang elektronik ane sube sing manggo. Lu plastike ento lakar kekirim ke pengepul. Hasilnya kembaliange dah dibahas apang ada tukarange ke Kramani. Kegiatannya ane masih tujuannya mendidik Kramani apang sadar nyaga lingkungan uli lu plastik. Klian Dinas Banjar Bande Kadek Merte Anggare nyelasang ulian program plastik exchange parilaksana Kramani subengangsan mesalin. Kramani bebiasa milih lu plastik di rumah tangga. Tim Bali Express ngelaporang.